Sir, kas sa may nga karigiti kasisingudan nga kabagyan ni Mark Dave, sir, haan tayong napakpakadaan diti nagbalin nga pasamak na. Ado digitay mga ayat, ken ado digitay kayat na nga maamuan no apay nga bigla nga kasi iti nakapayan dito'y atleta tayo iti ili nga pidig nga diti circuit dakkel pay nga nagbalin nga iso na ti maysa nga simikat idikalkalpas ti palaro at the same time sir kada iti international nga papapananan. So pakaamuan da ka man sir no anya itikas lang napasamak kanya na taado digiti maladingitan dati pasamak na sir. Bale, sir, tiyo muna, ti Sabado, Yes po. may bagada nga gurigor. Uwen po. So nga, sige, may kontukitan ti damdama nga rod ko na. Mm-mm. Pero nag-subside ti gurigor na. Then ti kabigatanan, sir, nagleteg ti butoy ti saka na ti right nga saka na. Ti bagbada sa nagpakleb nga busali, sir. Yes po. Diyo ti pinagpagarot ti mother na. Mm-mm. Kaya di nakita sir, dagos ko nga baga nga inkay ospitalen kunak ta han lang nga tay busali detan kunak. Mm-mm. So nga may met lang no doktor melat ti pangibagaan nyo kunak. So napandad ta district hospital sir, ket nagpa-check up the usual. Imbaga da sir nga no kaya ting kay pa nadyabatak kunana tayo may ipakita nga nasayat no na detoy kunana. Yes, Pero sir. ti damo nga diagnosis na ta sir ket cellulitis namin dijay ket itan napandamit lang dijay nga oras nga kanito napandat batak imyan so na ti Domingo Giant kabigatan nag-subside dijay tay leteg di saka na sir. Mm-mm. Pero ti mga bandang bigat timawag ni antik kanya kunana nga kumbaga impes di saka na pero limitem Yes kunana. po. So nga ket anang rod ko nakiniantik sir. Mm-mm. Ma-undergo so na ti operation. Uwen sir. So nga na-operasyon na sir ti mga alipas pangal daw DJ sir. Successful met kano DJ operasyon. Pero ti mga bandang alas 12 ti parbangon sir ti mawag ulit ni antik kunana nga ag-undergo ulit ti operasyon suna. Yes sir. Apay ko napansin gayam ni doktore nga limitem ito'y lupo na payen nagpangato ket dikad ket napan nga ruden ket napan JOR sir kumbaga timawag ni antik nakastrek tay kasing si medjay OR operating room. Yes. So nga ti mga bandang anan sir alas 4 mas dawa ka ta agring ta cellphone ko kunana ket barok may kay man lad hospitalen ko diya ka ubraek kunana apay ko naket i-revive dati adim kunada. Iso nga tagos kam nga napan sir idi kapag samped ko ti balay awon pay 30 minutes tayo nagapo ak diyan da bakit ko sir. Yes sir. Nakawid ako ti balay nagtawag ulit ni Tekasinsim nga adat batak na ikamang batak baga na nga awan ni Daven manong kunana. So nga kunakit apay kunak in-revive da manong men han nga natidamo mayat kunana. Yes sir. Pero DJ kano may kadwa may katlo ay di may kadwa awan talagan sir. Sido na i-revive talaga. Da ni-revive sir. DJ sir ket ko na kon panakamo dagitoy daantik ken ni kasinsing ko tawanak mo DJ nga ana. Pero ire-rely da amin kanya tino anat ti Papaspasama ka DJ kasinsing mi. Iso DJ sir nga gingana tatay nga namuan no na talaga ti cost ti no apay nga pimusay. So nga DJ sir ti kumbaga matandaan nakmet nga pasamak sipod idi ti malem pa lang ti Sabado. Kasi nasaranta pala so na ti ano sir ti umunang lawas idi nakasambit agapot Adamson ta summer break da. Ket idi pagamam ket ti bigat ti Domingo ti Giant nga tay agleteg unahan na may pagnatsaka na sir iso di ti napasamak sir. Nagurguri-guri iso na sir. Nagguri-guri so na ti Sabado sir pero nagawan iti bigat iti Domingo pero ti saka na meten nga jak may pagnamanong kunana iso di mapangkukitan agleteg talaga sir. Sir, kamaudyanan na ni Mark Dave ket may isa nga nagbalbalin nga inspirasyon dagiti atleta iti probinsya
agapuan na nata haan nga basta-basta dagiti na aramida na iti Bianco Sports. Kas nasinged nga kasinsin na sir ibilang nakangamanong na anyo itikas lang haan nyo pulos malipatan kanya na pagdating iti pamilyayo ta na-interview tayo ni Mark Dave after palaro ket ano dagiti ambisyon at pamilya na. Humble ni Dave, sir. Mm. Di kami pulos maripatan kanya na ket sobra nga kumbaga awan iti makunam kanya na amo na trigat ti naganak na sipud kinaubing da. Mm. Awan ti makitam kanya na nga tay kumbaga pangas na or luko na awan bisyo na sir datoy kasi sinsimit to. So nga saan unay matataod to iso na sir at nabasbas at Adamson. Yes po. Saan no man ito idi kinaubingan na gamit lang at din ko nga kataib na ti kay ayam na. So nga matanga mi pinagdakkel na sir sipud idi mo na nga nakisabak so na ti nagita athlete. So nga di pakaanan mi sir kumbaga Ladingitan. akala di ka tumi ata Marites Hernandez. ata no once ngamin nga padye malagip lalo tatay malagip ko jak kay unay mai kasat agubra nga paano ta ubra kiti balay ata hanga nakapapapati sir arod. So ni bagamdat na yung ambisyon na ket mapalungaw na iti biyang ti pamilya naman pa estudyante ket adan ti narugyanan na. When sir Oo. datoy balay da sir kun anay di ken inana nga istorya mit lang ni nana mama syaktot mangilong awara tayo ko nana palayan dakkel do kay ken papa ko nana ket itatangan harugyanan ko nami tungtung kam ken mother tatangan narugyanan da mama tagpabalay kasta palamit tinapasamak ko na dinamit lang da ore nga nalipas di balay dan so amin nga ore dagiti urnong na kumat Adamson sir ited na pa ito'y ken inana ken amana ata ayat na lang nga may rugi Okay po. ininod da sir urnong da idi lang Domingo lang idi kaaldawan nga intaremet hospital sir isot kinang rugi pala deta balay da sir. When, Okay, sir. Ata isuti kumbaga kahit may matangan ni Dave nga may takder nga ron tayo sumitikid audio ubing. Okay. Sir, agpatinggata pa lang dito, itap ng tigas sa circuit, pakaamuan ta karigiti mang subsubaybay kini Dave gapuanan na ta itay bigat, adan digiti na-post iti social media, adan digiti nasdaaw. So, pakaamu sir, iti biyang ti pamilya in behalf ti mismo nga parents ni Mark Dave, sir. Apo kadagiti gagayemi kakabagyan ken gagayem ni Dave kinasinggat nga barkada na asidag kanya na ni Dave apo ket awanen pero sapay kuma dagiti naglabas nga laban na ken dagiti pinangabak na sapay kumata agbati kada tayo When, sir? Di lang sir.